Yes, reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza, tubifurize igitondo cyiza, igitondo cyuje umugisha kuri mwebwe mutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Nanone kandi reka tubane namwe muri iki gitondo cya tariki ya 29 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Turabana namwe muherereye muri komine zitandukanye mu gihugu cy'u Burundi, aba mu Cibitoke, Ngozi, Ibujumbura, Igitega, Imabayi ndetse Makamba, mu Kirundo, mu Cibitoke ndetse n'ahandi hose babasha kumva ururimi dutambutsamo amakuru. Muradukurikira muri mu gihugu cy'u Rwanda, mu majyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba, uburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali. Muradukurikira muherereye mu ntara zitandukanye ku butaka bw'igihugu cya Kongo, muri Kivu y'amajyepfo, Kivu y'amajyaruguru ndetse n'ahandi hose haherereye abarwandafone. Muradukurikira kandi muri mu bice bitandukanye, yaba abari ku butaka bw'igihugu cya Mozambique, Malawi, mwese tubateye yambo, muri Kenya, Uganda n'ahandi hose ku isi muri rusange haherereye abasha gutega amatwi ururimi dutambutsamo amakuru. Twebwe rero ibyacu na amakuru tuba tugarutse kuba bizindutse mu gihugu cy'u Burundi. Ku munsi w'ejo nibwo twagarukaga ku buzima bwa nyakubahwa Perezida Evariste Ndayishimiye, tubabwira uburyo uyu mugabo ari muri cas de force majeure, cyangwa se uyu mugabo mu by'ukuri ibintu bisa naho byamaze kugenda bitamworohera. Ni Perezida Evariste Ndayishimiye byavugwaga yuko amaze iminsi arembye cyane. Impamvu ni iyihe? Impamvu ni uburwayi yatewe n'uburwayi bwamugezeho, bivuga yuko ari uburwayi butunguranye, nyuma yuko mu by'ukuri uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi avuye mu ikoraniro kaminuza, ndetse muri ikoraniro kaminuza muranabizi neza 100% yuko ariho hatorewe umugabo Reverien Ndikuriyo, ariko bizi saha biravugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri urugendo rwo gukomeza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi mu by'ukuri rumukomereye. Amakuru aravuga yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi uburwayi bwabo bukomeje kugenda bumurembya, bumugeza kure, aho bivuga yuko nyamuneka aba expert bamaze kugenda bagaragaza yuko uburwayi afite mu by'ukuri ari ubwo kuvuriza hanze y'igihugu. Ni nayo mpamvu ibitaro bya Bujumbura bikuru ndetse na Kira Hospital bigaragara ko byamaze kugenda binanirwa guha uyu mugabo ubuvuzi. Ni uburwayi kandi bigaragara yuko mu by'ukuri bitamworoheye habe na gatoya, kubera yuko byahise bituma mu by'ukuri hagati mu ishyaka CNDD-FDD ndetse no mu banyagihugu cy'u Burundi bamaze kugenda basubira nabo, by'umwihariko intwazangabo cyangwa se bamwe mu ndongozi. Ubu ngubu bifu ikomeye cyane iri hagati ya Angelina Ndayishimiye ndetse na Reverien Ndikuriyo. Byinshi bari kugenda bapfa, turaza kugenda tubabwira ibyo ari byo. Tuza gukubitira mu gisirikare cy'u Burundi naho tubabwire amakuru azindutse ahavugwa. Ni igisirikare cy'u Burundi mu by'ukuri naho bigaragara yuko amakuru atifashe neza, nyuma yuko abasirikare b'u Burundi ku munsi w'ejo bashiriye mu bice bitandukanye, yaba mu bice bya Ruvunge hano hafi ya teritwari ya hano hafi muri Kamanyora. Amakuru rero yandi aravuga yuko igico gikomeye cyane cyatezwe ingabo z'u Burundi, by'umwihariko mu bice bya Cibitoke, aho bivuga yuko abasirikare b'abarundi baturukaga mu Cibitoke bagaruka no ku butaka bw'igihugu cya Kongo baciye kuri uyu mupaka mu by'ukuri winjirira Kamanyora. Biravuga yuko ku munsi w'ejo batezwe igico gikomeye cyane ndetse benshi bahasiga ubuzima. Nanone turakubitira Iruningu muri Kivu y'amajyepfo, muri teritwari ya Fizi, tubabwire imirwano ikomeje kugenda ihagaragara, aho ku munsi w'ejo drone za FARDC zagerageje kurasa ku birindiro by'inyeshyamba za M23, abatari bake bahasiga ubuzima. Ariko mbere yuko iyo drone irasa, nuko abasirikare b'abarundi nabo bari baharasiwe ku bwinshi. Murabizi neza yuko uburundi bumaze kugwiza ibirindiro. Biravuga yuko abasirikare bagera ku 25 b'abarundi bonyine bari mu bice bitandukanye muri Kivu y'amajyepfo na Kivu y'amajyaruguru. Ubwo rero biravuga yuko ku munsi w'ejo rero, mbere yuko drone ya FARDC ijya kurasa hariya Iruningu muri teritwari ya Fizi, ingabo z'u Burundi zari zahashiriye. Nyamuneka turaza kugenda tubarambura tubabwire ibyo ari byo, nkuko twari dukomoje ku kijyanye n'imyiryane cyangwa se n'umwiryane ukomeye cyane ukomeje kugaragara mu gisirikare cy'u Burundi, naho turaza gukubitiramo tubabwire uburyo bihagaze by'umwihariko. Ariko nanone inshuti bavandimwe, tukiri aho ngaho, mudukorere subscribe, mudukande like, mudukande share, mu by'ukuri ibiganiro byacu bikomeze kugenda bibanezeza cyangwa bibageraho umunota ku munota, isaha ku isaha. Nibyo bidatinze rero, reka duhere amakuru yacu ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, tureme ngo mu basirikare bimeze bite. Ariko mbere ko tujya mu basirikare, ka tubanze twigire
mu marozi akomeje gucicikana mu ishyaka CNDD-FDD, ariko Perezida Neva akaba ari ugiye kuba igitambo. Murabizi neza yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi arashaka kwiyamamaza manda ya gatatu ya kabiri ayobora iki gihugu cy'u Burundi. Murabizi neza yuko kandi cyateye kudeta ye mu mwaka 2015 nanone uwo bita Petero Nkurunziza burya ntago yumvikanaga n'urubyiruko rw'iki gihugu cy'u Burundi, ni nabwo yageragezaga kwiyamamaza manda ya gatatu ariko bikanga, bikaba iby'ubusa bakamugandagura. Ubu rero biravuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye nawe uwo mugambi wabo hari wo kugandagurwa kubera yuko amaze iminsi agaragaza ibimenyetso by'uko nawe ashaka kwiyamamaza umwaka w'2027, kandi mu gihe ishyaka rya CNDD-FDD ryatanga Perezida Neva nk'umukandida byanga byakunda n'ubundi yakongera gatorwa. Ariko benshi bakavuga bati indi myaka 6 y'umuriro, indi myaka 6 y'ubukene. Bimwe abarundi bavuga bati dufite intumbero y'umwaka wa 2020 ati ahubwo twasubira 2019 niko bo bagerageza kugenda babigaragaza. Aha rero bikavuga yuko ukurikije ibyo bibazo bikomeye cyane bikomeje kugenda bigwirira ubutegetsi bw'abarundi, by'umwihariko mu biro bikuru bya Perezida Ntare Rushatsi, biravuga yuko haba harimo haracicikanamo amarozi cyane, ndetse agambiriwe kuba yahabwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ariko nanone kugeza izi saha nuko bikomeje kugenda bigaragara. Ikiriho kandi kidashimishije nuko Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihe yaba atakiri ku butegetsi nanone yamaze kugenda yigwizaho byinshi, harimo imitungo itandukanye, amaruswa agenda arya, ndetse n'amahoteli atandukanye yamaze kugenda yubaka mu gisagara cya Bujumbura. Akubwo ubwoba bwinshi yuko mu gihe atatorwa mu by'ukuri ubuzima bwamuhinduka. Rero ibintu bikaba byamaze kugenda bisa naho bihinduka. Ubutegetsi bw'abadede benshi barakubitira agatoki ku kandi bavuga bati ntago dukeneye abadede ntacyo bigeze batumarira. Ariko nanone bikavuga yuko hagati mu badede naho ubwabo ibintu bikomeje kugenda bihinduka. Reverien Ndikuriyo biravuga yuko yahawe igiturire na Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo yongere abe cyangwa se yongere kwiyamamaza nk'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, nyuma yuko uyu mugabo yarakomeje kugenda aca amarenga agaragaza yuko yiteguye kuba yakiyamamariza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Ariko benshi mu ncabwenge bakavuga bati n'ubundi ntarirarenga uyu mugabo mu mwaka 2027 uzagera yaramaze gufata uruhande, ndetse atakiri ku ruhande rwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Turaza kugenda tubabwira byinshi bikomeje kugenda bitangazwa, nshuti bavandimwe. Tuze kugaruka no ku yandi makuru avuga yuko nziza abo ni abarwanashyaka bakomeye cyane muri CNDD-FDD, ariko bikavuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye abizi neza yuko hagati ndani muri CNDD-FDD haba harimo abagambanyi, barimo abagabo bakomeye cyane. Turaza kugaruka ku mazina abiri akomeye, turebe ko umugabo bita Reverien Rufyiri, uyu mugabo turaza kumugarukaho, ndetse n'uburyo yaje gukeza uwo bita Bagaza agendeye ku ijambo. Reverien Ndikuriyo yatangaje ubwo ikoraniro kaminuza ryabaga ku itariki ya 25. tuze kureba amagambo uyu Rufyiri yavuze by'umwihariko ku butegetsi bwa Kinshasa bw'u Burundi. Benshi bakavuga bati uyu mugabo nawe ubuzima bwe yaba ari kugenda abushyira mu kaga. Ibi yabitangaje nyuma yuko kandi nanone umugabo ukomeye cyane bita Faustin Ndikumana usanzwe atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'abadede, nawe hari ibyo yamaze kugenda atangaza. Ibi rero bikagaragaza yuko izi ncabwenge zitavuga rumwe n'ibikomeje kugenda biba muri CNDD-FDD bishobora kuba impamvu yuko biyunze naho muri CNDD-FDD abatumva doctrine n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Isaha n'isaha mwakumva ngo mu gihugu cy'u Burundi harimo harabera akantu. Turakubitira mu gisirikare cy'u Burundi turebe ngo ingabo z'abarundi bihagaze bite mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, aho bakomeje kurwana bikomeye cyane n'inyeshyamba za M23. Tuza kugenda tureba ugutoroka gukomeye cyane gukomeje kwibanda muri iyi minsi mu gisirikare cy'u Burundi, turebe ngo bihagaze bite. Ese mwebwe mudutega amatwi murabona Perezida Evariste Ndayishimiye mu mbonize na Reverien Ndikuriyo mu by'ukuri bari kumwe nk'abantu, cyangwa se haba harimo kugenda habonekamo ikintu kijyanye nko guferana? Kuko turababwiza ukuri isaha n'isaha muzumva ngo umugabo bita Reverien Ndikuriyo yasezeye muri CNDD-FDD mu gihe ibi ngibi bizaba bikomeje kugenda bigaragara. Turakubitira nanone ku mugabo bita Ndakugarika, cyangwa se umwite mu by'ukuri umugabo benshi bagaragaza yuko afite ububasha n'ubushobozi bwo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi, ariko akaba ntiteranye. Mu by'ukuri njyewe namwe mu neza amatwi ndagira ngo muze kunkandira subscribe, mudukande like, share mu by'ukuri kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kugenda bibanezeza aho muherereye hose gatanu kuri kagenzi kako. Nibyo reka duhere ku makuru rero avuga yuko umugabo bita Reverien Ndikuriyo yaba yatawe muri yombi. Ngira ngo muraza kugenda mumenya ukuri kuri aya makuru.
impamvu ni iyihe? Nuko bivuga yuko uyu mugabo yaba ari inyuma y'ibyihishe mu ntare rushatsi, cyangwa se muri bamwe mu bakozi bo mu ntare rushatsi bivuga yuko bagize uruhare mu kuba Perezida Evariste Ndayishimiye bamuhumanya. Ngira ngo mu makuru yabanje twababwiye yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi ashobora kuba aremiye, kubera yuko mu by'ukuri nyuma yuko ikoraniro kaminuza risoje uyu mukuru w'igihugu ubuzima bwe bwahise busa naho butamera neza, bikavuga yuko rero biri kugenda bishinzwa umugabo bita Reverien Ndikuriyo waba warakoresheje bamwe mu bakora mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntare rushatsi. Rero bikavuga yuko abangaba ari bo baba barahaye, cyangwa se Reverien Ndikuriyo ari wo waba warakoresheje bamwe mu bakozi bakora muri ntare rushatsi kugira ngo bagirire nabi Perezida Evariste Ndayishimiye. Ubu rero biravuga yuko umugabo bita Reverien Ndikuriyo nawe ubuzima bwe bwa buri mu kaga, ndetse aho bivuga yuko polisi kominari cyangwa se polisi y'iki gihugu cy'u Burundi yaba yamaze kugenda imufata imuta muri yombi. Ubwo turimo turagenda dutohoza amakuru mu by'ukuri kugira ngo tumenye ngo byaba bihagaze bite. Uyu mugabo bita Reverien Ndikuriyo mu gihe yaba afunzwe rero byaba ari akaga gakomeye cyane mu badede ndetse n'abamushyigikiye, aho benshi bagaragazaga bavuga bati nubwo Reverien Ndikuriyo yemeye kuba yasinya mandara ya kabiri yo kuyobora CNDD-FDD, nuko mu mboni zacu zigaragara tutazibona uyu mugabo azasoza manda y'imyaka 5 atorewe yo kuyobora iri shyaka rya CNDD-FDD. Hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye na Reverien Ndikuriyo hagomba kuzaba imirwano, byanga byakunda haracyari igihirahiro muri CNDD-FDD, aho nanone hakiri ihurizo rikomeye cyane y'ugomba gutangwa nk'umutakandida perezida. Ngira ngo murabizi neza kuba Reverien Ndikuriyo yafashe icyemezo cyo gukurira CNDD-FDD, abadede bamwizeye n'ubundi ntabwo bikuweho yuko yava kuri wa mwanya wo kuba umuyobozi mukuru wa CNDD-FDD ngo umwanya ariho uyoborwe n'abandi, noneho we abe yatangwa cyangwa se yahabwa icyizere na CNDD-FDD ajye gutangwa nk'umukandida perezida. Ariko benshi baravuga bati Perezida Evariste Ndayishimiye arashaka ikiringo cya kabiri cyo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi, nubwo bwose ntacyo yabamariye, ariko ararwana intambara kugera naho bishobora kuzamo amarozi no kwicana kugira ngo uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri abe yakongera kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Bibonye ubwo yakezaga Reverien Ndikuriyo avuga bati dore nguriya umukuru w'umugambwe yararokotse impfu zitandukanye, aturabyibuka neza tukiri hari igitega, ndetse agaragaza yuko mu by'ukuri ngarimo aramwibutsa. Ariko ntibikuyeho yuko uyu mugabo bita Reverien Ndikuriyo n'ubundi umugambi asanzwe afite wo kuzaba umuyobozi cyangwa se perezida w'iki gihugu cy'u Burundi n'ubundi naho byagiye. Ubwo rero ako ngako kakaba ari akaga gakomeye cyane gakomeje kugenda kagaragara muri aspect zitandukanye, by'umwihariko muri politiki y'igihugu cy'u Burundi. Mu by'ukuri mu badede rero barimo barakemburana cyangwa se barimo barashwana cyangwa se batavuga rumwe, ariko mu ibanga rikomeye bakabasha kugenda babihisha. Ariko abaturage bo rwose bashize nyamuneka abaturage b'abarundi nabo gusengerwa. Abaturage b'abarundi mu by'ukuri benshi baribaza bati bazatabarwa nande? Yaba abaturage bahura n'ibibazo bya mikoro, ibibazo by'ibikorwa remezo, ibibazo by'ibura ry'igitoro, ariko tugakubitira mu gisirikare cy'u Burundi ho bababaye bwikube, aho abasirikare b'abarundi barwanye mu gihugu cya Somalia kugeza isaha imishahara yabo ntabwo barayibona, aho abasirikare mu by'ukuri b'abarundi barwanye muri Kongo izi saha imiryango yabo n'izi ngo bari hehe, cyangwa se ayo bakoreyeyo ari hehe. Mu by'ukuri rero bikagaragaza yuko ubutegetsi bw'abadede mu by'ukuri nubwo bukomeje kugenda bugaragaza yuko bafite solidarite n'ubufatanye hagati yabo, ariko nyamuneka ikibazo kiri hagati y'abarundi. Benshi bakavuga bati mu basesenguzi bavuga bati mu gihe aba badede bazakomeza kugenda bayobora iki gihugu, cyangwa se iki gihugu kizakomeza kugenda gifitwe n'abadede, uko byagenda kose nta munsi wa rimwe abarundi bazigera bicara ngo bumve baratekanye, nta munsi wa rimwe abarundi bazigera batera imbere mu buryo bugaragara, kubera yuko ikintu kiriho cyo aba badede abenshi nta nubwo banize, abenshi baribeshya ngo ni abasirikare bari ku mapeti ya za generali, abandi ngo ni abayobozi bakomeye, ariko benshi mu bategetsi guhera ku bategetsi bayobora CNDD-FDD abenshi ni abantu bari aho ngaho batigeze biga, batazi ngo bimeze bite, batabasha kujya gukina diplomasi ngo bashakire hamwe mu by'ukuri ibyiza abarundi. Ibyo rero nibyo bikomeje kugenda bigaragaza yuko ishyaka rya CNDD-FDD ryimika injiji rigendeye ku kuba ari abo mu bwoko ngo buyoboye iki gihugu cy'u Burundi. Ibyo rero bikaba mu mpamvu zikomeye cyane zikomeje kugenda zigwirira aba baturage b'abashinga nahe, ndetse benshi bakavuga bati kugira ngo iki gihugu cy'u Burundi kizagobotorwe cyangwa se ingoma ikurwe mu badede byo bishobora kuzagorana kugera naho
kugera naho nyamuneka bisaba kwitonda, kuko isaha n'isaha biramutse bititondewe byakongera guteza akaga gakomeye cyane ndetse n'impfu za bamwe mu bantu hariya mu gihugu cy'u Burundi. Muraza kugenda rero mubwirwa byinshi bitandukanye. Dukubitire mu gisirikare cy'u Burundi, ngira ngo twababwiye Prime Niyongabo nawe yaba ari kugerwa amajanja, aho bivuga yuko umugabo bita Diomede Ndegeya Brigadier General ariwe ushobora kuza kumusimbura, cyane cyane yuko Perezida Neva we aravuga bati ikibazo cyo muri CNDD-FDD ndagikemura ubwo Reverien Ndikuriyo yemeye kuba yasinya cyangwa se yakongera kugaruka muri CNDD-FDD, ubwo nsigaje guhangana n'igisirikare cy'u Burundi. Ariko Neva wagashinzwe yuko igisirikare cy'u Burundi mu myaka yose yamaze ayobora iki gihugu cy'u Burundi nta kintu na kimwe yakimariye. Si umwe mu bajenerali bajya ku mirongo y'imbere ku rugamba ngo agiye kuganira n'abasirikare amenye ngo bihagaze bite, ahubwo icyo akora ni ukubata mu mabohero no kubahereza ibihano, ngo nuko bamwe bataye urugamba abandi bagerageje kureminga imishahara yabo. Ibyo byose rero bikagenda bigaragaza yuko mu by'ukuri ubutegetsi bw'uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri bwa burimo buragenda bujya mu kaga cyangwa se buri kugenda bujya mu mpanga. Turaza gukubitira mu bindi bice tubabwira yuko kugenda bitera impungenge bamwe mu baturage ndetse n'abakurikiranira hafi politike yo mu karere, nubwo aya mashusho kandi akomeje guhererekanywa nta rwego na rumwe ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ruragerageza gutangaza aya makuru. Ariko nanone bikavuga yuko ibi bishoboka cyane kubera yuko ubuzima bw'umukuru w'igihugu muri iyi minsi murabizi neza ubwo yasabaga bamwe mu bayobozi ndetse n'abarwanya shyaka ba CNDD-FDD kumugira ku mavi no kumusengera, nyuma yuko bari bakomeje kumubaza niba koko aziyamamaza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2027 ubwo amatora ya perezida wa Repubulika ateganyijwe ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye rero nta kindi kintu yagombaga kubabwira, yabasabaga yuko mu by'ukuri bagomba kumugira ku mavi bakamusengera. Ariko nanone bikavugwa yuko yaba arakekaga yuko ubuzima bwe bwaba bugiye kujya mu kaga by'umwihariko. Ubu rero harimo harakekwa yuko haba ari amarozi akomeye cyane yaba yarahawe uyu mukuru w'igihugu, cyangwa se ikindi kirimo kiragenda gikekwa, biravugwa yuko uwo bita Reverien Ndikuriyo yaba abiri inyuma. Ndetse muri iyi nkuru nitumara kuyibabwira turongera tugaruka ku kijyanye nanone n'indi ntambara ikomeye cyane yavutse hagati ya Reverien Ndikuriyo ndetse n'umugore wa Perezida Evariste Ndayishimiye na Angelina Ndayishimiye, aho bivugwa yuko uyu mugabo nyuma yo kugereranya ubutegetsi bw'abarundi yuko agaragaza yuko iterambere iki gihugu cy'u Burundi cyagize, yaba amashanyarazi, yaba imihanda, amasoko ndetse n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye byagezweho muri iki gihugu cy'u Burundi byari kubwabagaza, ndetse imbwirwaruhame yo bigaragara yuko bamwe mu badede itigeze ibashimisha. Ku ruhande rumwe uwo bita Denis Bucumu nkuru nziza we arishimye arabyinira ku rukoma kubwo gukubita hababaza kwakozwe na Reverien Ndikuriyo, ariko nyamuneka Angelina Ndayishimiye we ntago abyumva cyane, aravuga ati mwaba murimo muransebereza umugabo, ntago ibi ngibi bishoboka cyane. Ibi rero bikagaragaza yuko muri politike y'iki gihugu cy'u Burundi ibintu bikomeje kugenda bijya iwandabaga, byinshi bitavugwaho rumwe ku buzima bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ngira ngo benshi baravuga bati yamaze kugezwa muri Kira Hospital. Ibi ni ibitaro ngira ngo mu by'ukuri wo bita Aregweme Bunyoni yararwariyemo mu minsi yashize, nubwo amakuru dukomeza kugenda dutohoza agaragaza yuko yagaruwe muri gereza nkuru ya Gitega, akaba ariho akomeje gukomereza uburoko bwiwe. Rero benshi baravuga bati byanga byakunda Perezida Evariste Ndayishimiye nawe reka agererwe mu kebo nk'ako yagiye ageriramo abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi, barimo na Aregweme Bunyoni umaze gufungwa hafi imyaka igera kuri 5, akaba yarakatiwe igifungo cya burundu kubera gushinzwa ibyaha byose bigiye bitandukanye. Rero amakuru nanone akomeje kugenda agaragaza yuko umwiryano ukomeye mu gisirikare cy'u Burundi naho nago bihagaze neza. Ariko mbere yuko tujya mu gisirikare cy'u Burundi reka turebe iyi ntambara ikomeye cyane yamaze kugenda ivuka hagati ya perezida y'umugore wa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Reverien Ndikuriyo. Ku itariki ya 25 ubwo uyu mugabo bita Reverien Ndikuriyo yatorerwaga manda ya kabiri yo gukomeza kuyobora ishyaka rya CNDD-FDD, ubwo yagezaga imbwirwaruhame ku bari bitabiriye icyo gikorane cyangwa se ikoraniro kaminuza, yaje kugaruka ku bijyanye no kuba igihugu cy'u Burundi zisaha bimwe mu bikorwa remezo ndetse na achievement zitandukanye igihugu cy'u Burundi kigenderaho n'ubundi byagezweho mu gihe cyabagaza. Ibi rero bigaragara yuko bitigeze byishimirwa na bamwe mu banyepolitike, by'umwihariko abaheza nguni bo muri CNDD-FDD barimo n'umugore wa Perezida Evariste Ndayishimiye, Angelina Ndayishimiye. Rero amakuru akagaragaza yuko kuri rezo sosiyo ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko kuri Twitter cyangwa icyahoze ari X, nibwo Angelina Ndayishimiye yaje kugenda agaragaza mu by'ukuri impamvu yamuteye kutishima.
Angelina Ndayishimiye yaje gushyiraho comment ikomeye cyane agaragaza yuko ashimira Reverien Ndikure kuba abaye umugambwe CNDD, umukuru w'umugambwe wa CNDD FDD, ariko nanone anamusaba yuko atakongera kujya agaragara mu buryo bwo kunenga ubutegetsi buriho. Reverien Ndikure yo murabizi neza yuko mbere yuko Perezida Evariste Ndayishimiye amusaba kongera kuyobora iki gihugu, kuyobora iri shyaka rya CNDD FDD, hari hamaze iminsi nanone hacicikana amakuru atandukanye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza yuko Reverien Ndikure yo yaba arimo arashaka kwigumura kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, akamwigumuraho. Ariko kandi nanone amakuru akagaragaza yuko uyu mugabo yaba yaramaze kugenda yiyakira yuko mu mwaka wa 2027 agomba kuzatanga kandidatire ye mu kwiyamamaza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Nubwo tutaramenya ngo kandidatire azayitanga ari mu ishyaka rya CNDD FDD, azayitanga ari muri Iprona, azayitanga ari muri CNL, cyangwa se ayitanga nk'umukandida wigenga. Gusa ikiriho cyo nuko umwaka wa 2027 uzagera, Reverien Ndikure yaramaze kugenda mu by'ukuri agaragaza yuko yiteguye kuba perezida, cyane cyane yuko arashyigikiwe mu mbonera kure, arashyigikiwe mu ncabwenge. Benshi bavuga yuko mu by'ukuri numwe mu bagabo babona yuko ari ikizere batanga. Siwe wenyine, hari umugabo nanone bita Ndakugarika, cyangwa se umwite mu by'ukuri uyu mugabo Ndakugarika Gervais Ndirakobuca, benshi bagaragaza yuko mu by'ukuri icyo cyizere nawe yagihabwa cyo kuba yayobora iki gihugu cy'u Burundi. Sibyo kandi nanone hari umugabo bita Arendi Kumana, uyu nawe nyuma yo kuba hari byinshi yagaragaje ku bijyanye n'ubutegetsi bw'u Burundi, by'umwihariko murabizi neza ko ari umushikiranganje ujejwe cyangwa se ushinzwe igenamigambi ndetse n'amafaranga hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Benshi bakavuga bati aba ni abagabo b'incabwenge mu gihe bahabwa umwanya bayobora iki gihugu cy'u Burundi, mu gihe ubuzima bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bwo mu by'ukuri butari kuvugwaho rumwe. Benshi bavuga bati Perezida Evariste Ndayishimiye yabarembye, abandi bati oya ibyo ngibyo naba mvugo muharabitsi cyangwa se no kugira bamuharabike. Ariko mu by'ukuri ikiriho cyo mu makuru turi kugenda twakira nuko ubuzima bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi butameze neza cyane nkuko bikwiye. Ntago muri iyi minsi